hladno ceđeno ekstra djevičansko maslinovo ulje Divo iz Italije. Dobar dan, moje ime je Čedomir Pušica, osnivač sam i direktor srpske firme Amalfis. Bavimo se uvozom i distribucijom najboljih italijanskih proizvoda u Srbiji. Moja lična misija kao i misija kompanije jeste da najbolje italijanske proizvode učinimo dostupnim svima. Počinjemo od maslinovog ulja. Maslinovo ulje ima dugu tradiciju korišćenja na Mediteranu. I kao što znate, preporučuje se i sastavni je deo mediteranskog načina života i mediteranske dijete. Ono što ovo ulje čini posebnim jeste sam proces njegovog dobijanja. Hladno ceđenje podrazumeva ceđenje maslina na temperaturama koje ne prelaze 27 stepeni Celzijusa, što omogućava da se svi oni najvažniji sastojci, hranjivi sastojci u maslini zadrže u potpunosti. Sadrži visok nivo polifenola, antioksidanasa, vitamina E i K. Ovo ulje je dostupno u bocama od 1 litra u patentiranoj ambalaži. Također, ukoliko se bavite ugostiteljskim zanatom, imate restorane ili druge ugostiteljske objekte, ulje je dostupno u pakovanjima od 3-5 litara, kako u plastičnoj, tako i u aluminijumskoj ambalaži. Druga važna stvar što se tiče ovog ulja jeste da je dobijeno iz maslina koje su mešavina grčke, španske i italijanske masline, što mu daje poseban ukus i posebnu aromu. Po tome je i na slepim testovima ocenjeno najviše od strane samih potrošača. Od januara ove godine ulje je dostupno u Srbiji, tako da nas možete kontaktirati za sve informacije.